Kami hari dorong dan malam akhir Jumat itu mana paham di masih pilih semua cepat. Saya nak hai dalam pasti itu nanti itu mana dalam visi bertumbuhan hampir mana habis berikan ini dominanเป็นนอนนอนคือปีเป็นสินอนละกันมีปนนปนโลkasi kebangji anin kan kopi pisi sik ponji la anso se alon ti ponji pate kapa cek hang ponji rong atto kanu sitale so tumben ke pining ke launch ki pani jima thala sida covid protocol kana jo net ke hang ko ne dala ke district administration order do pani tum council principal secretary kan se order do ase bang suri ke tum hang ko ne dala tame ko isi lam sam ko si talan pon tame pini ke munit protocol ko sme dogo lo ke pinanga launch ki pon lo anam 18 function anam part of bible reading do lo gita pa do lo sodram research ni sone anam part of bilo hirjumina ha bilo so think that kilun ki kan samne pedo kon lo ke ning tarong ta ning chikan either covid protocol ke do ahok lo kita ning tarong ong masi itum kar bining kan kita talam panang ji ba ning seng tarong arong siki panang ji besi dak itum seko jidan terang hang lo alang sami jumisen lo nang dun lo sam itu nang year lovely copy sami dak man dun si itu molong jumisen lo nang dun jolo dan so sampai tum dak branch secretary I staff akai baliram terang man sami jumisen dun thei ka ching lam la pen kan kini lun sami alang dak man dun lo dan sengrong jipi dun si dak ka tha alhian ki na kitau ne lo itu onorubu MLA pencelo manti itu DM dak branch secretary in charge sanak si hamren itu kalau mau masuk board member tunggu bersalah teman seman cita untuk kan kita municipal board chairman dan tenlok vice chairman all buat misal saya dah kena cita untuk alang tum sana penang seng carong nang cipi dulu non isi abang neli pangkar jadi bang non lah dak district headquarter lo ong dunga department na sai ko tum cukumar tum na dak sidola tum apan kehang pon mate kapar ju son avema laka nutin phan same ningkan wangta dolo pining chodle tum ning sengkan karbi sengkan gimi talong galilo pa asipino department mo sa tum lupiat lo asi nang dun lo ate lang tum sini nang covid protocol jonne si yang nang dun de tahe mi non so go ta tan ki ga joksi penan ki so go do la salang tum tan bahen pena joksi yang dun de tahe mi stame tum tan ki birta kilo alang tum man same asi stame pini dak anutin porting gir phon same ta hamna rat ki doan ketherin teman semua nilihim ben jauh tu parti lo. Tapi produk ini nanti masih tanggung jawab, nanti tu mana jauh tu parti lo.